Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai kaitu nene kwa masita nitawa Robert Mwe. Na nyinyi ni mwete yake lingumwende tepi kilumketa wa kaitu nene. Mashabiki na by the way mwede itu moto misete for long. Tunai majuba nini tuena mweni wakwa mudanyana wamonde na ninde tusiokie. Tusiokie nika ndo isikuizi ya mashabiki ni tuwane na niyabamwe. So tafadhali dhani ndiwende unotukwate for the first time. Tafadhali semba katika YouTube channel yetu Twitter wa kaitu nene. Make sure mbaito ni wa subscriber. Utuwati eni kenaweza kuithia anytime to upload a new video uketha mundu wambe kukwata notification. Tafadhali katika comment section nenda tu the nani aba umututabie mwene nutukwate mwinga liko ibaya Kenya na mutukwate tiata nikenaweza kuithia maundu tukunite olondo ni muta wase tukunite maundu barabara kabisa katika social media Twitter wa Ekaitu Nene wenye personally wendomba tia nito Robert Mwe Ekaitu Nene ino social media handles mweni ola nina kemdanyana wa mundi ni mweni mashabiki tuithiitwe tuikulia kana nooke katika studios na twetha tuimu manda na niye ndo mutabia umundi twino tanu kumwea katika studios situ sia Ekaitu Nene. So tafadhali ikenda tumudhoki in style in 1 2 3 tafadhali tukunangie mundu kuitwa Karo Mbithe. Makofi ya kumkaribisha. Karo, karibu sana. Asante. Mashabiki maitu by the way medhitwa Maiko Kulia. Tumanzie mundu kuitwa Karo. Nikanaweza kuthia ni woka katika studio situ sia Ekaitu Nene. Wambo masize kamera kala wambo matini ya muno. No kunda tu wewe ukatasi of Ekaitu Nene. Nikanaweza kuthia tukunite maundu barabara kabisa. So karibu sana. Asante. Alosia kamera kala wambo goti ya mabesti maku mashabiki maku no imata yondo wetawa. Masitu official. Okay, mafans makwa ama besti makwa kwa masito nitwa Karo Mbithe. Au mundi ni bana Ekaitu Nene. Yes. When you Karo tuithiitwe twi commander no wethia we busy muno, schedule is very busy. Yeah. Yeah. Nimbesa singe bieka nani nusani uze mundu atwika msanii yu atwika celeb. Sangi with how play hard to get with the assassin ndo akoniwa simuni ma presenters be available. Kanani no we kanani celebrity. No we are celebrity. No we are yes. Up and downs. Okando no celebrity no twenda au ku hustle. Mtu utegemea muno. Yes. Ni lazima tu hustle. No mundu kuitwa Karo akwikwana no, clad yaku. Yeah. Dress code yaku. No mundu. Nina tuambie kiatu. Nina mafans by the way asani membesa kiatu chaku itambesa sana. Na ndukazi nola jamaa wenzie kiatu chaku itambesa mbingi kiatu chaku itambesa sana. Kiatu kiti mbesa mbingi. Kiwe kikwato na 700. 700. Yeah. Wow, 700? Yes. Mvutio. Aye, kwa kandi nene ya nundu. Mashabiki bene imaenda au Google maomanya approximately basis ya nata. Okay, yo kani kite yuka trouser yu. Ndika nene. Ndika nene. Uno. Angini ngabigedingili. Koke wabandu ba. Aya top. Okay. Top ni expensive. Ni expensive. Top ni expensive. Yeah. Pesa sana. Top weba na midhoere 1200. 1200. Mashabiki ni kwa jina maana notukia masafu. Ndio ni Karo dress ile meza sana na nani wao munde. Tuma bau ni tukuona ito necklace ka ito chain. This is a chain. It's a chain, yes. Yeah. Ni ambesa sana tu. Hii si pesa ka gold, ka silver. Utaipata na 300. 300. Okay. Haya. Kusukwa. Usikitu mbesa sana. Kusukwa 2500. 2500. Shabiki wako ni kwa jino swali yako kwa mundu kuitwa Karo Mbithe masabu nikeneza kuithia nitwa mana ula usanii mbesa ni uiba. So mundu kuitwa Karo. Mashabiki mko wate katika social media. Mashabiki mko wate katika social media. Mamba tie katika YouTube channel yako ni Karo Mbithe.
TikTok ni Carol Mbithe official nondo my previous account was hacked by the way. Yes by the way. So ni ahaki yuna na bingwenge Carol Mbithe official. Iso ina capital letters niyo yakwa. So no mani follow. Facebook Caroline Mbithe. Yeah, in full names Caroline Mbithe. Yeah. Now mundu kuitwa Caro. Ni wendete interviews mbinge. Tunakuonie na mundu kuitwa a very good friend mundu kuitwa ututi wa meto. Mena big mama. Na bedhi ninkwenda kuwesa uma meet personally. Tuya meet na big mama lakini tukomani tena mundu kuitwa ututi. Ni wendete interviews mbinge. Lakini ndwesa kuka katika studio situ sia Kaitu Nene. O briefly no utabi mashabiki mako kana mashabiki mai Kaitu Nene Caro Mbithe no. Okay. Umo wakwa kana. Yes, Caro Mbithe utembe tu. Who is Caro Mbithe? Okay, Caro Mbithe, she's a gospel minister. Kelly tukeni vetie. So kate maundu maingi. And so on, yeah. Caro home niba? Kuito ni Machakos County, Yata sub county Matu. Uwa Matu? Yes. Matuba? Matu Kivandini. Allah. Actually wabi ka Kivandini, you divert. Uduveti na kala kalelu kaneki uboka ka tamak. Yes. Ulikite ngaligosu ya kuita wata areas walikana lelu suwenda abantu bena sasione. Good. Yeah. Sasione, right? Yes, nitwese kwa muse wita kana weta wata. No, tuno kumanya musie no nitwese. Bede wese andu mona makusese mona Caro itawa makueni itawa kitu wese William makitu. Anu makitu cho mwese tu that. I'm sorry. Kwa muse wita wata. Kwa muse like your dad families okay, my dad. Yes. Okay. Me I don't have parents Oh, pole. Okay, I'm a total orphan but kwa babu kwa kalia wa Munyoki. Yes. Yeah, Ngenge village. Nibo somete ukae wabau ngaye wabuna ngeani wabau niendo represent niendo gote of course ndolia kwithana majirani best friends ala mwa groye namo. Tafadhali katika maninga shout out ba katika camera. Yaname you special. Okay, for one let me greet Sharon. Yes, Sharon. She was my best friend. Tumetoka mbali na huyo msichana sana. Secondly, I greet my friend of mine Winfred. Yes, Winfred Mutunga. Hao ni watu tumetoka mbali na wao. They know. They know the situations and the challenges. They know very well. Let me greet my grandparents, Elizabeth and Lawrence Kalia. Yes. Mebaya Kivandeni. Kivandeni Ngengi village. Ngengi. Boni sala by the way ni nokite kwa yakuitwa. So mundu kuitwa Caro. Wasi hawa kana waya mwanileni waku wawe munini. Maisha maili hata. No nase yu kusia kwa kuyana kwa mama tanamba kuitwa. Life was so smooth. Na ndiye sidi na nichau. Yes. But laba bikie my mom woke up pass. That was 2013. Life ni akalile so challenging. Na niwezi robaila wati wanasiye ukwata ando inge promising. Ila wati utanambodhe sinya kubayandi kana utanambodhe sia mundu enu bayandi. Unapatanga watu wengi sana wanakupromise I will take care of you, nitafanya hivi 1 2 3. After umeshamaliza kuzika mtu wa kwenu hakuna mtu hata atashughulika na wewe. So life was so hard. Ilikuwa hard sana. Kuna uchukiwe mpaka na majirani. Angi moko na wakauo mana. Mai kuilila maundu maingi kwanza maundu mathuku muno byo we mwene mpaka we mwene ni wiyisi lakini isi ndo ilo tabwa. As add up hata kidogo. Caro nambo kutilaba nini ngukuli ati maundu ana meukunenea majirani relatives meukunenea menenea kile tuka miaka yana at that time na 16 years 16 years you still feel it 16 years that I feel it yani bado uja you still I feel it Caro home uyana whether your parents maina siana hata kanosiani iwe nao. Okay,
nye yuyu nye twase nye na yithi yo no weka Okay. nundu my mom aminana kunzia na tiwe susu. Okay. Susu ande ya so unaona hata nye ni weka. So after kukaa ndio my mama alinitumana na mamangu akakuwa na mtoto mwingine pia msichana wa pili. Okay. Asa tukakuwa wawili. Kapata mimi ndio first born na huyo mwingine wa pili last born. So Okay. kitu tosiaito tu elito yeye ingi. So kwenye be you do have a brother? No, I don't have but a Robert brother. is your brother. Thank you. Yes. So along tabia some of the challenges ila wakomania sio ibinda ila wana nitasiba briefly too. Challenges ila na wakomania nasio. No sia kukosa tu. Nilikuwa nakosa sindu mbingi muno byo. Na yowesa kwithia soso akwa ni mukuo nake engangana na life. Ne binda yuni twathina muno. Ego yu digital yugie yu twambize kuona obo wa digital. Ibinda yuni twathina musi. Yeah. Undu wesa kwithia saingi ona soso athicoko. Thia katukola nilio mitumba ya 50-50. Na mitumba yesu niyo tukuka kwekea. So ilifika mahali newe life ino ni mbumu. Ni ngumi cia soso na ni mukuo. Nena mweka ni kanyage kubwa hiyo. Ni mande obando ni roma kumyo income. O bala no na kwata mbeza ndugendo ba mandaniva. Lakini nye nenda bala na ne wambesa yes ni nathi netho ya kendo ka kwa kasio ni kani fit mwe. Pesa kwithia baya musindi na nenga soso akwa stress mbingi. So life yai so before before musi umanza. Of course mundu no soma. Twisi maybe ni wasomie primary school. Ni wamini? Primary ya. Wamina. Wafanikiwe kuendelea na masomo. Ninafanikiwe. Lakini kufanikiwa na kutai rahisi. Ile kujikaza na kukaza roho. Ndo ila no kiena amina class 8 it's like muse kwito ba mundu akweti wakwa. Okay. Na tia inaimu baluku class 8. So tamanio yakwa etai nithi polytechnic ama niende wapi. Tamanio yakwa ya nilike high school. Okay. So kwito muse ba mundu akweti lakini ndia sema ta akweti nundu kwa ithina. Kwa ithina wa mwingi muno pio. Na masia ni cia bubu musi. So one friend of my mother alikuwa anaitwa Jemima. Alinisaidia kujoin form 1. Na kujoin in form 1 na join ye form 1 na 4,000. Na ndokolwa ni boda. Na saizi ndina siendo siondo. 4,000 shillings. Yes. 4,000 shillings. Saa hizo uniform dina na alika nayo na ndiye na bulana. Hata viatu sikuwa nazo. Na ni boarding. Na saizi onebula ya hivi kandingwa. Aya. To snacks to siana moku aboda blue band sukari chocolate sinduzi ndia inasio na report ye form 1 ndaingwa na huyu principal wa kwa nundo nake wenda mundu create school fees ambitio bisini ambia ni ngoku ya school fees unazinga na noende no kayue ngwangata so ndise musimaendie mekanganya tanona naete wotu endo tumwe kwende ya bubuyu. My grandparents ni babikie bandu moka maemelelwa kati. Na wala school fees nata wangiro natinda ngwangiro lakini be mundu akwate si wakwa. Na mutheno mwe ni namukie kwacha ya Saturday. Na nathi kwa moto yutu itawa Patrick Moli. Yes. But museto mwita DC. Na ila naendie mwamucha kwanza komete in fact. Na gitie kwa mukewe wona athukumi make. Kwacha tene. Na we etha ni mundu very humble. Humble lo kateka landi na mwelese everything na mwani nguiwe school fees. So DC angolise ni unenga ndateka siano bike school na mwa yuyu ni niendete school. Nyela na bikie school I remember na atairo balance ya 41-42 bau. Na NDA accounts clerk ambite ya fee structure yonde yandikitwe nil. So I was just like we kumbe ngaiwe ukao. Nyeo nilia nese DC ambibia kutawakula ni itaitwe. Niwe watumie principal. Amwe ya keli tukune ngweba school fees wa kuma form 2. Na form 2. Kuma form 2 mpaka form 4. Wow. Yeah. Of which ni wo kiti waka umwinge muno byo mpaka byandu mamwe ya keli tukundu ndukakasomethia. You understand?
ngai yombie andu tofauti ngai yombie mundu wa ngontheu ngai no wombie muoi omba muti wake una omba every type of peoples na omba andu mengontheo so ni babika bandu kesa kwithia nundu ngai yombite andu kibathukanyo ila na India high school kuna watu hawakufurahi na Roba nae wa ku make it in high school lakini the depression that I was passing I gave up with life na nasia kila kikoka na kila ngakwata nicho that guardian of mine DC ndakwa ngo alikuwa anani encourage na ananiambia enda school usome nitaba gwange wambingio na inge sindetha cia yungi se wingule cha nondo babikite bandu ngona yuyu andu ama mutabise sindo ciakwa no babiki bandu akwa ngo akekombe viola school fees so yu kesa kwithia ningwenda kumubikila ni CCE kuangalia roho ya mtu iko wapi na side na wao ama ye hayuko huko so la wambie nye nitaba gwe sindo mbingi na inge sindetha cia cia school wikata uthi ukasome niona mania na kwa kweli this man ayuko chenye watu wanamwambia yeye ana focus because niba bika bandu na school ila be kwendeka asi weta mundu ni we yunga masya kethe musi wakwa so pai bandu ani fail so esa kwithia in my village Roba we kana kandiwa no thina unene ya wasindu mbingi ona ingi ukekala ndi ukesilia ndi kweli ukesilia ukethia hapana so depression ilinikula sana nela depression ya ndiye muno uwena depression ba yondo uteka hakuna kitu uwezi fanya nyana asia kani yumise nyane mine form 4 ndika fail DC undu no wibete school fees of which be bandu besa ubiko kesa kwithia life ni yomo kesa kwithia kwanza kusio ke school kwakwa ningwiwa kwena kawo yani tu ni admire ni kitothini twawe aya utwe no na ukia nundu witu ni wako bikindu na kireta takweza kuitaba nilikuwa naogopa sana so depression hizo yatumia yani ni kanyozi ndo sitekuelekeka nyumbani ni depression yani kila mundu aya against nye kwitu musi ona na gomana na ndu musi atu yukesa kwithia na siye ima lakini musi yusundangethia atata kunzisio yona kweli kana gaka tailite so azo ni mama wizilwala na neselile Nyaroba now mundu kwitwa DC ni wakuibia school fees wasoma school era by the way Chasioni secondary school Chasioni secondary school unoni mundu kwitwa Karo bidhia some au by the way bisebe siana by the way kusokoma na naku no kwithia ni wamanenga encouragement no etho wasome abo and my sister balobikete it is an encouragement so ni wa perform form 4 wa bitaka na wabaluka njai mu bitu muno na njai mu baluku muno o pando bauo ni wa manage kuendea na high school kana wa muyeyu eka ukilobi nja manage kwa upgrade kuendea nundu situation yako etambitikilia na nae depressed by the way na ni depressed na muye kabanga kito kwata mundu nye andwai nya mathina makwa mekata mathele so nyela no kiko ilobi maisha mambonethia pai bandu wendete tutungo bala o ibuni su na no botu kutunga we nyino kona ko mano na mundu twendana kuilobi I love you ando mundu sinake ota so besi yako na kai kana innocent kana kandiwa okay at that time I was so depressed nundu ona ku make decision imwe itai kwenda kwakwa ya situation ila sianzukumire Roba ne gotabye kwitu musiko ekubyu na sasa nyakwa ni wangu na lakini ninakunawa yani kaono tamba ilite kau physical kana kau physical sesuwe kunwana alama musi na to yinge mesyoka maebube yolokuka kuobwa maebube ya myaki endo kunendo Roba ngabua na bwawa ngogela kwa changasia musi undi wekala ona sengi na toloka musi susu akwa kaya kulende nyene mukulia mwana wakwa endie ba wewe cha ukaro kila isi kindu cha mbekela na kuna numie Catholic na redeemed
Yuni yo ikunwa yila na kuniwe nesa. Ya sio. Nundu wa kanisa. Ai, yuni yo ikunwa yila na kuniwe ya proper. Na kuniwe weza kwithia ni bindi zungaze mwa onetha inyakwa no atutie mwanda nguno. Yani na kuno wongeza kwithia no ta ng'ombe kukunwa. Pole. Yani no ta ng'ombe kukunwa. So andu musi matambite ku realize kana ni nguumiwa. Matambite realize on the monango ni wa makosa lakini nina kuna wakikuno kitailite kukunwa mwitu. Na sasa kana ka mundu muka. So nibezie kubika bandu ndeze ngaini wa kitio mabingu wa akili abingu akeli tukaka ituka nini. So keli tukaka ituka nini kai kanini na kada to neno na kweka kunawa. Na nibezie kubika bandu ila keli tukaka ituka nini kanie na kona kila ngwikwa kitailite. Ka kila ze yuyu lo kuka kunguna o kila kunguna kaithio mubingambe ke mwendo ikuna karo. So nibabike bandu ngai abingu ama relatives manyakwa metho na maguno wa akili mona kweli kingu ngwikwa kina haki aina na monga makati mandetea lakini mandetea uniweze matiku ikalola musi matiku ikalola musi so nyeroba nibabikie bandu weza kwithia undu the guy ananitumia nikiwa nyumbani onaembia ni mwikiondo ni ngwemwa na naemwa ayona ni ngulu ti ngulu lakini nyesa ingi tita na moza hata mundu mundu na moza maybe not anamu wizi ndutethesia namu yuyu na akilia ndasongelawa usua muzongela ni ndini wa agito kuwa kwanza agita kuumina na akilia ni na ngulu ni kunwa na be mundu iwayo kan kundanya onde magita kwicha mavia mukune yo ndo asuma ta ukaima ngulie yo thina waku ni mwa remember bezu na kuiwe musie na ila na kuiwe musie na thikwe kala kwa jirani ya ibinda ya corona na ibeti utoini cia ungana cio ke kumbumya bubu na nundu nako keli kukune kala nako nikonete kusema lo kweli karo athulumia wa mana nikambie na guba bandu wendete kala babe mundu ekumya ba so keli tuketha ke kichwa ngumu nundu utoini nonekana keli tuka mundu mwakone wa umano na mwitu anganya roba ngeyi wi atingoni ngakulia nyona ndiliu paiso no mwana aikanyamika nili otoini kana mundu akaambiwila ni jana kimwana cho otoini nyemika nile yakwa ya na kwasa mbali sana waloka chini yakwa ya mbali sana Karo ni wauma musi woka Nairobi woka Nairobi kwa mundu specific kana woka Nairobi utesi wendete ba okay nyeno ke Nairobi kwa best yakwa weta wa Francisca ila no kie Francisca ndia mutabya mawiselo mako niweze saingi no bina muno kwelesya mundu yeah true siri ya kwenu musi lakini yoni naumia na nile na Francisca that friend of mine when we decide kutwa of which we are na wedding nyena no ni Francisca ni watu hawa na natata kusisa kilangu isila ekani kita kwa mwa kwenda na yuyu nikana nikiata at least I settle nene satani nenzeleke angomanisi na mundu nela wangomanisi na mundu ndio le anitwendanie nela twendanie the man was serious ni wandu ayembaka kuomusia lakini roba ando my date etekila yani iyumbanye kwa bungu muidate as long as ndunamba kwekalia mwitu ene numba Wane Karo nalikana wane nalikana by the way and mashabiki maitu no matutabie tafadhali mashabiki maitu mundu usiwe na ke vinaila wa kukatia kana vinaila ma date ya na katika comment section ututabie ukengi hata alafu baadaye wesa ku realize whether ubongo tafadhali kibiti chako kikata tu comment tafadhali nitako niko nakuona katika comment section lakini yesu wangi katika comment section tunena ndivyo unika ndaweze kuidhani watu tabia vindeno ya dating kana courtship nubungu weba watabasoni mondozi waku anyway Karo twende ithie ladies tuyenda kuoswa tu desperate tuyenda kuoswa tatute kindu lakini ya ipinda yakwa ya chau ya witu katika dating simu date na so long as ndunekalia mwitu ene numba tafadhali kubali kila kitu kubali kudanganywa kubali kufanyiwa
kila kitu. Lakini the moment ndo amina kwikala na mwitu ene nomba inde yuyu mweyu ndavye kila otanda vya chogu kila wangenga yu mbumbuke chocho ndo tuana kuvuka karo tu atanisia no kutavye kindu nangu kengie eko kamanyo kumbe twende ndo tuana kutavye wa change mind we pai mana nondo yu amanila mbena ndwi mutavyetie ninde yukutia ninde wananga pio yukabainde yuyu atavya mundu yunundu nwamina kukwikalia bayu wa mutavyo wowe mama yu mundu ona ekwikanisya motho kumbe wa ngai no tatete na bina no mutavitio lo kweli so no wewe na mawe kumari so nina abite ile sindu cia muthembosu lakini wesaithia itai kwenda kwakwa roba ikuwa mapenzi yangu nundu kila nezilite ndi kwenda mundu ume mbona ni desperate yani tese na numite kuteswa saki anione nikiwa desperate kwa sababu nimetoka kuteswa na yeye tena akuja nitese na neba bikie bandu nundu nyena sasia kuitaba kwakwa kutai kwa by mistake ni wae tumatasie nilibeba mimba by mistake pa yeye bwikwa by mistake hapana unakuanga unataka either planned chagwa ne kindu chaina agreement nataketha kitaina agreement tuyitha twathikisya true so ila sindu cio kumbuka usiumbuka nyana gukundize kula wasiwilile nyana amukie kwa janethia mitandao kwa yakanite mwaki na gula yo mwaki unitona kuubusiata wesa kwithia ndiye kwenda kuonya mwana okichwa ngumu ndiye kwenda kumusungila ta mundu ni namba kwitikila makosa makwa lakini ndangwata na cheating ya mundu ume ni utu tuongo tutwa normal twa yetu makenga na maybe mwitu egya ana thukuma maju sindu cia muthembozu na maybe ndema juu yo Kenya utu tuongo tudogo obungu lakini kila kithaki kithuku ni gukwatia mwitu maybe ati ucheat na mundu ume na ndwithia wina evidence lakini yakweta ina evidence ya kucheat na mundu ume nizi tuongo normal kudanganya mtu bla 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 1 2 3 hivyo so the guy ali take serious sana nela wa take ye serious nyata mundu ugwa no submit ama kosa maku na ndo wamba umetikila yu nikanoma submit yu asia ye kweli nini kitara ninakosie ni kindu cha muthembosu ninakikie na kwanza netikila piu nilikubali makosa kabisa na nitikilete makosa uroba ninatheye ndina ne andu mako me mwana kiandike we can now open a new chapter na nundu roba mwana keonie nina thina mwingi muno ona ndi thina onie yani wona ndizi uni onie ni mwiso wakwa onie kuthela onie kuthelekelia kwakwa na azia mimi siwezi rudiana na huyu mwanamke karona mbokukulia ati jamaa usumwalite tarake for how long to date for that too long nundu no newe andienda kutwa nundu maisha mayangu aide yeah I know lakini tu ya date muno su so ibindeno kwambia kuete maundu asu maingi why ayana kutwa yeko yeah so it was official it was officially by na wathimu si umthenyo wala wabikie baya kwa for the first time wendete kwa introduction reception ya iliata okay ase make ni maruthokisie nesa na mambitikila yes na mambitikila niwezi yupa upati icio ingiyithane ya musina mwana manene mwana ya ndete report ti ati ambikalie ndiambie nimekukubali bla 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 mwana ni wotu mawaka tonga report so after tuma kukunye njao na mwana yana thina ndiaigwa any complaint nyake sijaisikia complain ya mamake yu ila maundu mokie mathuka naweza kwithia na Rebecca ngutavia pai musie yume na muka mwana patenge wota bitu ni mwana so wakati hizi vitu zilikuja ukapata sasa tume divorce sie kwithia yu nyake ona ndimuelesia wonzu wakwa it's like ndekuombelewa tito kukwatia Robana arata kwa asentie na asi newa nikengana mwaba ikindu ndaisela nikengana asi makwe mapia na metho na saizi nyena thiki nya kwa 2013 miaka yena kitina karo andu mathi musi nilikana muthenyola na twani na twakibeti musi kula kuyasie the first thing asimeka ni kukuna simu ngalikuelenge ya mwitu nao ni watu wa kwa jamaa introduction
nyana kwa jamaa introduction yuyu eyumbanitie twai tusolete plan asimake maoke ona tigo kuna simu maoke kwitu so yuyu kisangani cha kuoka nibo tokie twai manwa ila shiti siaumela so tia ite siaumelile twe musi siaumi after twamina usioka athiu yani nakwa natiwe kunundu at that time ndai Nairobi ai saidi sana kukuta VETA so you siendo isu niwe siaumilile yes even is why muito wow ni yana on twas in 1 month elekele 2 months so mundu mambe yo change when wito wa 2 months na mundu ma change nisi maundu nimekusova wapi karo ni what is submissive kula kwa jamaa hivi sasa ingi labda iwe se mundu emoito ni withana to moods ukethia besi ndo takwenda yani mundu ni machange ya nyetie na to moods nena atatie ku force issues sio ni na force yene sapio nili force issues na force issues nyevela besi kubika bandu mwana kiambikisia ngo asenzela ini wasimu sasa ningefanya nini change mkwekalo nake yuto aitumaniwe yu nyena imusikwito yani ni it was that serious mpaka mwambo separate wamba kwenuka nenuka musi so ila nyenenukie musi jamaa okasenzela ini wasimu naambia if you led me at the beginning I can't believe this pregnancy belongs to me so wewe tafutia mtoto baba yake hivyo unewie ndita ya nagula se ndi no ikita kwatu katu ya kita kuumilia nundu neka hisabu yuyu kumenya kwatu tia at that time ni 8 years ndeza kwa kuvua ngui sia kuitabia mundu lakini uni woka na niwambe ko yani roba mwana zio na wamukulia akonetwe simuna ndomeana mamuneni agwa noto akoniwe na ndo million and it was a plan like great nundu itutwani tumanze mwana nitwa agree view we mwana zube mundu atamukunia simu amuneni amwe ekosani nekosani vyekeawa but ndaenda kwithukisha kwanza ngunia simu akambia ona wa matoma decision ni yakwa na no kweli na nino realize kendo juju oyu onangeza oyu na maybe kedhani na mundu nomba na ni time no siwezi nikamtumia mtu only 2 of us need to come up na solution lakini kutuma na kuku twaze no wana wanzumbwa nengine tio wana wa high school no bado tia high school wa unamba kuma akilini maundo maana angeka kwanza mathuka pio nese nimosauva wapi pagunwa miei we jamani niwe nukabaya musi ni musiju baya bya tumia matenda ukuona wena tui mtu angani wokie wezo ndo muzimanena nyela neno kiebubu musi na india na tabia soso wakwa ni mwito nundu wonde sekana ni mwito lakini ni abidi yene ni weto lo kweli nundu na initele mile mwana kendo suno rukie ibidi ni neno kweli nyene ya soso wakwa ni mwito soso wakwa wenu ambitikilile ta mwana lakini bubu musikwitu nyela baba twike kanie ni mwito niweze soso wakwa na kia kitu tele mama tabia ndakese kuko kunwa ka maybe you ni ne kala bubu ula ujauzito ni wa nene ba makule na mbona hii mami ndatu tabia kana karo ilio nana so soso wakwa amatabia soso wakwa amatabia we soso wakwa aumanga wakelanda tika niwo mubundite tabia sunye na bindize nyana kule kweli soso wakwa umangwa nundu wakwa no numa musiunga thiende kone mwathi yebo bona misuma nyana umanathi nize pia life kwa ne kwitha thila isi nundu no mia musona ndise kuniendete yani na depressed view nyina za sia kani dio kulangathi roba no sa mota ngathi kwa mwana ke ngathi ngeso banyake ngamwe mwambo seta ni mwana mbose tu nindinite ya kwenya mwake beti chuke kitombia ukula waitabi sioko kuku yani na file ye kendo chuchu na roba na si onela ngetha na imwana ndike aka mwana wa mundu ndo nekiwe because kwa ya pain na nasioka ila nabikie matuo na ndize kuniendete ni ona ndie na lika bulotini mwe andi ona bulotini zo be mundu nise nune wa ni no yiki na ze une lika bulotini imu
nikite kwikala bubu nye ni thiomwe ni silie ni ngwino kai kana ndieno kana matundu kolo pa mundu akwito we kuku atol ni andia kwa we na saluni but ayandwa kwa basa so nyana nalikile bubu plot ni nakwatise kuyibetise kumalu kanza siangulangelia to yange wasiani encourage siani encourage wesa kwithia wani na stress siaketa ipyo mwana ke saisu kwanza yuyu ni wani block kila bandu alikuwa ameni block kila mahali Facebook, TikTok, kila mahali mpaka WhatsApp mpaka kwa calls line busy so ni wana anengiwa accommodation ende accommodation ila na anengiwa ya kukoma simiti ne nundu kibeti chuchu ni chathi na kitai well up na nundu nje na otherwise ni no CLS wezu na namyala nyande na nakoma saizu mu wambite kwamba na tata kukeliela simu yakwa ni kunie mwana kiozuma ko na block iwe oila kwache waza kwithio na utukusundia akoma ni kwinyithia na metho saizu ntwaze ni na wiki linda yale ndia isa na nusa kiwuta nicho chatumani survive karo inyo kiwu mashabiki niende no mulikania omundi twikila kilunguni mbaitu mwendete pyu kilunkita wa ekai tunene na omundi twinenania na mundu kwitwa Karo Mbithe ni withi tu eselete maundu ni maingi na omundi tumwendie katika studios nikenda wese kwithia ni wanena naku tashabika nikenda wese kwithia ni waku encourage maundu alokuwa weselete and then ukuwa maybe dunia bikit bandu tayabi kamwisho omanya my friend andu meselete maundu maingi so omundi twina mundu kwitwa Karo Mbithe ni wao tuende no nena nake ena kaukelwa so encouraging, so touching na twithe tuye atiani aba katika social media handles ithe twitawe kaito nene no ithe pia oitwatia personally via katika social media handles nene to Robert Mwe kaito nene alafu pia make sure ni watia mundu kwitwa Karo Mbithe tafadhali katika YouTube twambe manene aba mambo thiba ya YouTube mambo thiba ya YouTube nikenda wese kwithia ni makuatia ni ma subscriber tima ekaitu nene tusembe baya account ni ya mundu kwitwa Karo Mbithe it's Karo Carol Mbithe tafadhali katika YouTube channel make sure ni twa subscribe mutabasia ku subscribe ni free that is the only support rononenga mundu kwitwa Karo Mdanyane wa mundi semba baya katika YouTube halafu katuende na mundu kwitwa Karo Mbithe yes Karo nambo kukulia ibindo muthenyono wathi matu kwa madam usu bado we muito we ameyana around 3 months 3 months wow okay ni kwacha yukwacha patu asweli mazazikana uchungu wa mwana ujuae ni mzazi susu wako ni umie all the way from Musie nebinda yundu kwa ina thina mwingi susu kwa ndai noto ni utona kwa afford motorbike na kuma musikwito mpaka matu no tondo mweta kuka town nako it's far ni baza yes ni ka distance so akwa aumie all the way from Musie mpaka matu oka kumanda na wewe ukite kumanda mundu onake wano yene kumaniswa nakwa ambia yutu ikata hii ndio kumandio bandu ikata uthio wikalange na mwenye mami mumandie nanye ningumanda chao ningumanda uyo ni thukumange so kwesa kwithia ene stress bado iwatemu yani nundu ona anota niendete kumievu na sio dhamira yakwa lengo yakwa ya isu ala yes lengo yakwa ya isu nundu yuni ndata kuimagine yu ndina musi yungia kisia marafiki mako onde manitengete kunitenga yani marafiki wangu wote walinitenga na mpaka ono mundi roba ndi bata na ndu na ndi kitindo nikumina maundu amakwa nilikite nyumba kwa anuye mwana wakwa tuyena tikoma nundu andu makwenda ila oisawa lakini ebinda ya thina yoga onde matutia so yuyu nya susu akwela nya nonie ningunenga susu akwa stress ya tu ila nekite ya tu silia nai na ndie na alika bandu kwa bata oba umatu na alikile bubu kwa bata nyendiao na sister yake na medho lakini namone yesimoni kwa idhia mwana wakwa sister wa idhia mwana wakwa yuyu okay na namuite sirwa yake mwako manana yake ya atesa unini bubu andikitwe bubu kwa bata na mwai nataka kukuongelesha na mkulia naambia mkulia fulani no mwisi naambia muguzia ka story ambia nundu boss wako ya around enda na saa 10 na ile siabika
osanambe ya kwangu ni simu ningu katonene immediately saa 10 ile siabika niwe wa mandi nyela na mweleisie ni wafili sympathy naambia na yuko akwa kaini kuhusu wetu ikata so you anduzo wako waibubu matu ne ambie kwa tuthi tunenya ndio kutusikana nuku kwa accommodate andi akwela twabike bubu ambie ndo ise kwa mwana ke ndo thikukuke kale nenyake so ameniondokea so niwe sisage wewe wona osa mubu kwa kwambia tuthi kwa kila ngoya nichoya na palo thio koma ni bongo thio koma so nya sister yake ambosa nani accommodate so the following day sister yake nundu nya namutapisio kweli ndiamukengana namwe what happened namwelesia niwa nenise mwana nya namwe hapa iko seta yake hawa na ethila kele tukani kete kila makosa mako kaeke lakini wesa kwithia hataki ndai thukise sister yake kwanza sister yake aya block aya block the okay yeah aya block ya isafi wezi stage kublokiwa kwake kutatuma amena kana ambi chanza still yambiye we ambo tulia ambo nenga mwana o time na pressure lakini weza kwithia hii time ndio monenga na kwa nundu ni na pressure yeah true simpe hiyo time hata kidogo nundu ne we ani musukume piu mathina ne we mani andamanite piu aya we muito stages siambe ona no ukwi I know you can even die na saizi to the clinic njambiro the clinic na inemenie by the way okay so vaiva dikie bandu ngamba kwimenanye ngaze yona clinic ngadi kwekata so ne we thina wambika mwisopio na ze yuyu ngaiwe kitondeke lakini akanuni na ndiye chemist na ile sia matakitali ala maibubu na mea nyenenda kunyevo mangule ni amiyana na mia 3 manenga pills nega ngotabye kitindo nikithuku nundu nichesa umbika njesa undonga bathuku mabeste amumeta mabeste choose your friends wisely true nundu nyana agirite ku advise enda ufanye hivi ndo ununue dawa inaitwa fulani ngandikiwa mpaka esiro na nundu na India na thina nengana na thino mbai ni kwa sister Kenya na zenye kondanywa ngakwa sister yake akobwa paimana nendete kuinywa yuyu na siete bagwo kona kiuna kikombe yani na yesu wazia wasuzu wako waumie yuyu nokwa na zia mwenye yengunya nikwe acha ikae na Kenya matalo makwa na kukwitheka na sasa yune ngupamba na tane mundu lakini weza kwithia stress isiengunite kunguna piu kwanza baki no wewe waona mundu anduka yunya na mundu anduka kabisa baki ndo na nena yake make sense hakuna kitu nilikuwa naongea ina make sense sindula neka na zeita make ya sense at all nundu wa depression nyeni ile obubuzi takia mantangio uyawai wa Safaricom na nundu wanga hiyo ayonie thina wakwa pio ayonie mwaka na kani kathini teka nikitoka okoa wakati sistaki aninitafutia kazi kwa Safaricom ya M-Pesa na ndiye na iwe katika discipline na tweba na commission okay yeah na nyena alikile moi wikati ndiye alikamwe utanzisia so nyebubu pau kwa display ni biti ya kundu hata simu ni wo kuiwa ni simu muta yeah okay nyena atesa simu but a friend of mine we ayeto kwa M-Pesa musala wake wa fixed utai wa commission but kwa wewe wa commission kuta simu so end mandila ya bikie misala ya ambisia kwanwa ngwe no nye kendo cha ndele myenye nasi we kweli musala wako wambe wewa uyu mwitusu twa kumana ke no watumia wa misala yitu akatwanya koyo lo nundu sia ile sia nini yayo company fulani tito agent akatwanya koyo lo na akanya koya ambe so yuyu ndamba kunda bya musala wako we agitio mbitambio kakaro karo yuko misala ni atumwa na kilo kwata ndukata tokwa ngo nini si next time wa thukuma no kwigara no kwato kindu kikaba nini na alichanza bena kula ni siana so njose la bubu kana ni kindu kenini na sasa ai another no kindu kenini no ibikite ngiliomu ai no ni ambia agi more 35 shillings sure 35 bob sia ya kwa M-Pesa okay kani tekenundu 35 shillings yani that friend of mine anaitwa Tabi unaiwa mukule wa mukunezi mwa mukule karo ewe musala wa ana ta link up one then itokwa ndai with 35 shillings na yata benye nena akola ekanikite kwa mwatu ekanithine
But that lady nundu ayonie thina wakwa ndenda kumbathukia. Ambo mesiambia yutu isanga kila mundu mana tano. Ula wikuye thio na wakuithio. Tunenge ngili umwe. So manenga ngili umwe at least na feel ndiye empty. We roba ni babigie bandu ndiye kala kwa sister yake. Ela asie mama nie. Lakini wazazi tukue na utu pia. Ela asie mama nie ni kala na sister wake. Na iwe nume pupu. Na ndikatate kwithika mumbeso. Okay. Yani nyene kulia ndi kwani koni wa muthemba mbo mpaka na ambicio kulia mokulio ngai ndi koni tha ni sura mbaya hii kana kuitha ndinunga kana kuitha mateigwa ndinunga. Yani andu ala na expect ya matona kuondethia. Na matona kuita mwanake angalau makamwikalia nthi roba onthe mambukitie kumbukita. Na nakile ne bubu yani kwa safari kwa mkwanza na atume watumia. Okay. Umite ba? Maumete musikuya kwa mwanake atumia moka kuumbumia uyani. Yani that day na saizo nititenga nebu nebikite ku. Yani onakunwa niwe yani nikitito onwa. Moka mambia tuikaa kwe wile musie kwanganya. Okay. Nyena ameati onatakia tha mukiti ongonia simu. Mwambia tukomanie bandu bana munda byenge wai. Lakini kuka kuumbumia kwa uyani na kwanza omwa pastor haikunipendeza, haikunifurahisha hata kidogo. Lakini kuka kuumbumia uyani mwambisio ndabyange wati sia kulienda kukakua kune kuongosedia ndai yana tena boss ya ibo na nayo ni buto. So nyene wenya na mekanisia moko na nathi na nundu sister yake nake aina ela roho ya utu. Ambi ayewiete iwe mwingi mpaka ni waithie. Sister yake alilia na kule yani yu andu amekuthinisia chao yani robani na mimi nilidhulumiwa na nadhulumiawa yani ikosete balathi. Kudhulumiwa nayo nilidhulumiwa vibaya sana na ni makosa haikuwa mahali ilikuwa. Nyene yumisa yutu ebau satani atolikela toka twakone wangili manana ito ndeto abutwa. Okay. Yani maishu zala mani andamani yubo wathukuma mwaka mwakoni wa 400,000. Yes. Inyonza mavutwa. Twavutwa. Na yu wavutwa ithi kukaro. We nyena avutwa i. Yunundu ninokitwa thukuma omwe yumwe na gwato musala we wakapa wa 6,000 na thine kombo yo kasomboka nini na uo twindo bubu na maisha masonga. Okay. Yula twokitwa akonewa we twavutwa kila mundu. Negalile nthi na ne ya kelit kukutwa thukuma na kotabi onata avutwa ndisio kamusi. Ninena na mundu, ninena na kibetike kwa mauni kisi bandu. Kimbetikele ta mwana. Na nini siki mbathukia. Mundu musipa iwe kalo. Ithinge kaleba. True. Nombela nekala na kuni susu akwa simuna mwema mie ndombo sesi ndula sebubu wenu cha musi. So kibetitu na akithinya by the way. Agine ngaya chone useo. Wesusu akwa athie ka una kunia madam wekala hata sia wai pastor. Nundu ndia initikila kukunia mundu utatona ibinda yuni nenda mundu at least ngwekala nake bakubi okunenga ila encouragement umisio. Ambia ano mawisilo ma kawaida. So nina kunie pastor susimuna na mwelesia na ele na mwelesia kwanza na niwe wandumiye fair. Ambia nuki lobi nikale kwake nenda kutethekea kwake nitethekee kwake. So nyeni na ndiene kala kwa pastor. Nyela nekalile kwa pastor. Nikana nuke kudeliver. Susu akwa andumana. Asia kudelivia kwene kuyani na kudelivia kwene uka. Nyene ewe susu akwa neno kana adi kudelivia musi. Na delivia musi na umio musi onandemu bu. Aki na umio musi onandemu bu. Ndiabo wete kabisa. Ndiabo wete. Na kila chatumie numa musi na umio musi nikui wakanaka na kakwe kothongwa choni. Ai, okay. Na siapa wakana nikiothongwa choni. Ekaniti. Niwona yeye pastor osu ingi pastor osu oka ngombo ya nomba sia mabati. Na ngombo ya nomba sia mabati nyena ambisa kwikala bubu. Roba nomba su ya ina maima kwa kila sia kwa uwa yani kiwicha alika nomba. Wiza nga yuyu wikitwa kusisio muto bando yani batekusia nongi ukomya mwana. Nyela newe maisha nimera muno na asia ni mandi wo kawila bandu ni sukumange. Na nye nundu ndia imubo nye nene yikiye binda ta mundu nundu indwe na nyaku wikara withio na wilovi ato okitio ngangana. Na ndiko lwabezu ababike baza kwithia kwanza kita uni chambo kabi unaenda ni kusithetie mau. Na saizu na asomethesya ka primary we. Asomethesya ka primary.
pa sio bikabandu eza kwithia kitu ni chambuka muongo na woni wambisi otema na yunaze yunekala numba kana keyaki ni kubidi yuni kitongana yani naenda ni sumitia maundu na saisu nake mwana na atia dikia kwa susungi kwa susungi waina kukutasia Arudi kwenda tulike katika stories mono because it's such a sad story na ndikwenda tu minene muno because you've already healed na uende ene sana ngaino kwathimite tunene industry yako by the way ve shabik labda uende na kama na for the first time kukulia ndi Karo ina wathi weba ni mwini kana ni model kana ni wese wina mwi wa modeling so Karo we mwini wambie kwina ndi nye kwina kwa nambise kwina ni mwini muno byo nambise kwina okula na kuna matoma kuna matilamu kwanza omawa kwa umakuithia wa kuna ndilamu izu ogela ka ukuna kaungi utambo uona we okay na ayaze mwe wimukunia kelele kwanza so bubunya nibona gwatiwe ni kipawa cha kwina twacia no tamucia watu but uyu no ko kugro na chono ko kugro na chono ko kugro na chona alika high school yo niwe kipawa chambise kuiva you know na yes I can sing nyewe ya wakwa waiwo wakwina na ndiandika ambathi cio mbene cia gitakwiyete na cia kwaiteye ta ndotoni nyen wathi were ndotoni ndio lilikana by the way saingine negala ndio kesa kwithe ima wisilwa la ni silite inanifanya ni compose wimbo niimbe so kwina kwa nambise kwina ni muini pyo Karo ve wathi waku unakuetia katika limelight na inesi andu aingi nimeukulia indi Karo ainite wathi weba ni wathi weba wake tutonya kwitha twisi ve wathi ule yu unakuetia katika limelightness you the song is trending all over no tuguze chorus is one niwa by the way ni personally lima nikataweza kwitha yuma shabikala la maybe new nimambe yo connect yes okay ni wathi wa Valitimeo mwana wa Timeo yes membe anikilie kinandikilia andumia siani evindie nye nandi vindia niende ya kuita Yesu na wasia mutulu ndevindia niende ya kuita Yesu na wasia mukele munde vindia wow wathi usitafadhali mashabika tusembe baya katika YouTube account ya mundu kuitwa Karo Mbithe nikenda wese kwithia ni wakwata wathi usu in full tafadhali tia comment nikenda wese kwithia Karo ni wamanya umete ekaitu nene so Karo wathi usu ni kwithia to mukuli maingi nekato kulia ndanya wa monde wathi usu mwaini na a very good friend wa kwa mundu kwitwa Justus Mielo kana ithea Lavi kitu kama hiyo wathi usu ni wakani wa Mielo ithu onde twanenga niyo my ideas twele ndia seni wa Mielo na ndia seni wakwa okay uo bau inu mashabika na kumania na mashabika bandu na tuinena na mumambia by the way male muno kwitwa Karo wathi wake na Mielo ndi wathi uno ni wa Mielo kana wathi uno ni wa Karo ni kwatio munde Karo ni wa set record very clear so mwekio participate we waite ideas mundu kwitwa Mielo aite ideas yes wow na wathi wende nesa niwambie kwete mbesa wathi no kwete mbesa nundu wasiva katika YouTube ya mundu kwitwa Mielo wathi wende topika 1 million views wina mbesa tayari ndi katika YouTube channel yake okay ndina details yake by the way nini sia bakwa pakwa nakwa no ni kasire yes so wathi we katika YouTube ya mundu kwitwa Mielo revenue sethi kwake uno wingaliko ya mundu kwitwa Karo Mbithe revenue sethi kwake yes okay aya sawa katwekelewa mundu kwitwa Karo few months ago YouTube channel yaku ni nethi we ina mathina
na yinsa ni fan waku munene niende akwilwela nitiyo mundi twelwela channel ya mundu kwitwa Caro Mbithe ba katika YouTube na nathi mekande bathi the following day ya channel ndipo what happened channel yendiye kwani Caro bandia leo ni jo kile cha happening by the way nundu anyway twazi ando mundu no utumika yes mundu no utumika ni mumaitha so no woni kindu mundu weka ugacekie na ngulu of which we maybe satani ni wa mutumia akika okay tiwe kwenda lakini namuki kwa chenye na tindo muthena muima o wathio usongete hiyo tukilwa na bathi wa katika YouTube we lakini none masaa maba saa 12 we na kuniwe no kauti mwa una kulie ndi kweli na nada to sisi hii details ni cia mundu nisi okay so details ya mundu si umisie YouTube utaminate YouTube channel yaku okay na ninewie wo by the way ninewie wona na pindia na kulia na nzisia ba ni minileleba na mbise kuokitana na andu na ndie na bina ni kata enyewe ninaithie ona wala wambingithie teta wamanaga ninaithie by the way ninaithie methe mai ma wo muno pure na tenda wema nenda zako okay usitarajie malipo ngai yo wetu nene weba na ila channel cha kwa jogie cha bi mkwani na kuniwe ka we mwingi muno na newa kiesioka okay na ni watumanie na nabike wi otumani okay so wamumanya atumana direct umanya niwe okay niwe so ndiye sino atawenda feedback yako nthuku lakini ndia feedback kwa thuku lakini ngoni nina pain na ina wo wai mwingi muno pyo nundu la naambio terminate wa wathi wambe nina accept yeta ni mwana sa all is well ekani accept lakini yo wakeli project yene ya kwa fengu unajua ni project ya wenyewe okay paupa ikendo cha musikana nacho kila cha musikana maybe ni wathio wai wacha wai wambe na nyana na accept ita ni mundu na sia okay etha oni uni chao ni sawa so nyenge wase ambuke yesibia anga akwati subscribers ba kwa ndiuma kwake na umia na 1000 subscribers okay na thikwa fengu ni waile kuthaithwa ni ambongele ile subscribers ingi chao ngilile siavika 3k nyena gulia ona kiatha no subscribers ingili muona nenge no alikatu yani naine bikie mwezo no alikatu mitandao ni amba na ngesitwa ki ando mani ani subscribe ndiwe na tutwa kwa ngilili angalau ni waile kuthaithwa imanthi kute kumbingia channel ndo yuko bingia mundu channel surely na no ndio ku grow tia ino bikite basa kwa haikuwa kitu mzuri na ila na atabasi andu ni mambe ni andu nuise andu mema wasia maingi lakini nacia ndiye thukisia wasia wa mundu ngai ni thukisia wasia waku ndiye songelana nake na ndiye mukita na ndiye kata indi na atia wasia waku yela wogie project ya fengu oka terminate nayo paune bone wie na kunika na nacia kusema lo kweli mandiko maku ngai matu ya tweke na twaekea ona kuka tweke lakini baba bikie ngai nyene no yeta mundu okay nyene nano pandu ba mundu ni mukitenge wasiakanywa asiekeli tukane kani confront ye ni kambuthisie na mwe kani follow the right channel angalau ni sisekana no wetu anenwa akandungio channel nundu no ende na mbeisie na no ende chance ise na kwikata na ende chance ise na kugrow na ithila byo deni yake okwiwa nio nayo no ni hustler no ni hustle ngakwatwo na getha na kwatwo munthi mana 5 ndia sieso ukana neso wikara neso mutwa ya tweke kukwikara twake kukitana so nye ila nye babikiwe buburo banya ni na muyo quit na ne ngai ni babikie mwizo wabona weza kwithia ndina atetheka channel kisioke lakini na akilia na ne ngai we ni osila nacia niwe mutete wa ndiwa ni ndiwa umunthi lakini kila ndu imagwiwe lakini ni na ngai ndie ndiwa na ngai ndo niwe thiakwa nyene nda undete na nangiwe sitwa for nothing andu manani amini ya ini anene matabi bothuku kwa wesa kwithia
kila mwini ona uthuku wa karopio nye na njuma kwa mumba na umete nukito mandhawia ni mandhie kana kwa theia nje okite ilobi kumandhawia nukite ando nje okite olikama studio nukite ando kana nukite aini nja nengwa neemesu kwa ndo metha ama nengetwe neema lakini nja minengwa nye so no babigie bandu channel chakwa cho chasioka na nye ila channel chasiokie ninatumiwe mundu newe ndo mwe ninye nina bingete channel chake na bandu embia na ola watumito nundu endani munenge feedback mbuku na kwa namwiye niwo pai bandu ni mubia lakini ngayo weyo lwetuni pao bandu amubia uko ni omundu no mwanadamu tukwite ngosi anama nye tamundu pai bandu ni mubia lakini ngayo weyo lwetuni pao balaye kara amwiya paisu no mwenga yiwetekela mundu wake athinwe ni chombe wombia yulu ande anicho kitumi maandiko make matu ya kana aisienda ka sindana na chombe wombia yulu ande ebinda thila Saulo endete othinya ciana cia Israeli Damasiku that was Damascus agimone cheni chai kingi muno bina chai cia Saulo metho kitumi yake nundu kuthinya mbai ya Israeli so nina yenga paikabike bandu muyai ni thinywe ngai oe matuna ni wiwa aroba na emetho na ni wona na ngai asila na ciakate na yenga indete yani otondo yani utete andu magu nyendete nundu ni omundu na mbikia ya bala mbikire ndina nengwa kanya waku songelana because anyway it's life lakini ngai ni museo. Pole sana mundu kutoka ro tuendeangie TikTok. So okay kingali kuli TikTok na YouTube ila ambia kwa mbewe ingine ba YouTube niyo yaambie kwa watungi wa YouTube TikTok ya siku ingia TikTok we nye nasi okonombota kama kawaida yes nye pe ando mambia sijui unatumiwa code na unarudisha nye njao na code na atumiwa for real pai code na atumiwa simone kwa atengewa nitongithi nye lana aligile newa nilikaya ni ugesa kwithia channel TikTok account TikTok yakwa yimbia ne mebingwa ngina mebingwa ni ile pyu okay na gulia Yehova na chokini nyo sasa na yeye ngai ayo anengio kaneema ka 80,000 followers okay nyena ngangana na account yakwa ya Emma okay lakini nasia all is well nitungilila kendo ki ngai yombia ndo kibathukanya kila mundu gwite ngo ya utu kwa ndo magwite ngo sio nyama kwa ndo magwite ngo sio tesa lange nyela account yakwa ya TikTok ya endie ngiakunwa ni ngo muno ya YouTube niyo yangu nithicie ngo pio na gulia nyenga yu akwa ni ambizia ba peke ndo kebina atakukwata subscribers true ona mundu ena subscribers thiana mundu uzu ena very big mangu nengenda ya subscribers si laisi so nye account yakwa TikTok ya thio yende to lakini ula woni wa hack it's well and good mimi nakubali nakubali kupigwa nondo mwezo wake kuno ngai akaonekana tuende no mnukulilia nebikisa katika journey yaku ya mundu ala wisilite kuma kusiawa mpaka wao bikite ni wisilite so many challenges very many challenges let me tell you katika andu wondala na hako manamu pe mundu na hako na story touching kana wisilite mundu maito taku how do you survive okay we very strong no wende no wete huyo sawa mwana ende hata ni museo ena miaka yano yu ina 4 years mwana sawa very healthy sindio nicho kino kiku keep ya going no mumo wangai wamana ku manage na wamana ku utilize ona wakwata mbesa yanata utilize that money true ona wina mbesa mbingi anyway no matai manga ine mama tumite ni survive lakini ndiye sakwasia kana ngai ndandethetio yu ngai no ndethetie na aende yana kumbumba umbanya aende yana kundwikithia kila we mweno kwenda ti kila nyengwiwe ndienda we kila mweno gwiwa atenda true
ko hustle kone ni hustle ano ndo ndie kala numba Yeah. Maybe okula newo kawila nyendithi onewo abandu ndona kwikia backup nyendie yona mundu ambite ya backup because no nisi no kasaidi hustle kukuno ko kuthoya mwana thia na maybe sindo inge Karo twina mafans maingi muno maende no twithukise kuma kundu kwikathukanio mafans ma Kenya, mafans ma diaspora, mafans all over. Umundi wakwa opportunity unene na mashabiki maika itu nene utona kwenda mo support yata umundi one opportunity makuya Karo tutabie kila kwenda wenda tukwikata idhuta mafans Nyo kuni support kwa naonga maindio via YouTube channel mundu aklikyo akengele ku subscribe. Yes. Mundu witha wia. No, mundu witha ona wia. UTI no, UTI ni mubinye muno ni wia nondu. Okay. UTI ni mubinye muno ni wia. Lakini hiyo support yakwa nene ni kuniombea tu mema. Na maybe kuliko YouTube channel yakwa they subscribe na wazidi tu na kuniombea. Mashabiki mwe Karo nda kwenda wia. Lakini tie enda kwenda either we mundu ina wia katika comment section uka katika inbox Karo no tukweka ukwata mundu kuthukuma bandu what is your profession? Bekindu somete bekindu somete. Nope. Okay. So no job ya kawaida. Normal. Okay. Lakini you're very sharp. Nisi saingi nukwata opportunity then you learn. Lakini nimesomea computer. Okay. So computer bekindu ndesi. Bekindu tesi. Na computer matukwa ni yathukuma. Yeah. So whether we na wia ve mundu na wia tafadhali katika comment section tuke bawini genda weze kwithia ni twa bless mundu kwitwa Karo na thathe mundu kwenda mu support by the way either we mwini na nukwenda kwikiwa backup Karo na either na wasia by the way na wasia museo we mwathime niko tena ukitumisa inge satani ukukita lakini at the end of the day ni wona anga hii ikukitea so tafadhali either mundu kwenda backup kwikiwa backup ni mundu kwitwa Karo tafadhali katika moke katika DM ya Kano ndo manenga namba ya simu you angi weza ithia nanengana namba ya simu wewe moke yakwa namba yitu nina katika screen tafadhali osa nambesu nena nakwa kana tukuniene tukwitha tuku connect na mundu kwitwa Karo either we genuine nukwenda umutethia kana nukwenda umutumia any support tafadhali ndukatume namba yakwa katika tukuniene namba yitu katika screen nikenda wese kwithia ni twa mu connect kana ni twa ku connect na Karo nikenda wese kwithia ni wa mu support in this industry Karo iso mwelo somete after mundu asumonde usomete chao isomo ilo ni somete ni maingi kindu jambe kwinivia ni kindu kisio muno very important number 2 ndugende kwiwe kila ndu mekwasia mundu no mundu true aka no tukagwe ivyonthe ndugese kulwa manda usiano waku na Ngai ndugende kwiwe ndu mundu egukwe mundu ni mundu na uni no akune manda usiano waku na Ngai peke yake kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu hakuna wakati wote haezi enda na hakuna wakati wote mimi siezi enda ndugenda kusongelana nando Ngai okitea mundu ukileti humble ni kindu kisio ndugende kukitaka wa munuka witetha cha wailite kukumba nthi ndatika kilia very true paika umusio ta wa kukilia saingi andu ni makulasia ende nike Wilberforce utanena that man is Pastor. Very genuine wizunu mboya ulale andu ngi makulasia nike maybe Wilibota nena lakini Wilibabe siri wa manie kana kukilia no sungio mololo true silence answers so many questions na baike ndo gethoku kukona mundu ukileti ni gukwa ngono yatuke okay ukeza kwithia ukite yani mundu uzu yani mundu ukule ndiko ndie yono woni tindani mugitete na ndinena you can even die robo mundinga kukitaka una ngona twa CF
kwa mfano twithukuma bandu bamwe naweza kwithia ngukitite kawe yani baikaunde gukita na ola roba ndakesa ngule ndikarongula ciake I can even die the following day even the same day I can die paika umuthuguta wa gukita mundu kilete akimwa no ukwe true tuikogitane ka wa munuka kukilia no sungio ona wewe mundu ayacia no nie nganya inete na nganya meka leave those guys andu mombiwe minuka yonena ndukese kulwa na tuibindia tuombiwe minuka tinena na ndo ezo bindithia andu wataongea kila nindi lani ze mundu ndanena wiki no ukono atachoka no ukoma akwatio ukwato mundi twazie twathi muno tumithena twi lakini wakatatu wa mwene ithano iye so ku humble ni kindu kisio very important humble kabisa. Nituronie collab yaku na mundu kwitwa Justice Mielo. Ile collab ingetwa nakuja tuku expect anytime soon. Kwao yundie kwati. Iwe collab. You ended the man solo. Kwao yuyo. Kwao yundie kwikwatia. Lakini roba akaindo kaka collab teta niwe ake mbika kabani. Mundu bikaseo. Tita niwe ake mbika kava. Na ndo ingi makosa nai. Kolabo nondo yuyu mundu mbiare ulifanya kolabo na Mielo ndikwata si wake nimwe ninata yanga nyendie ndo manena kolabo kana ina kolabo nisi ninata yanga mimi sitaki kujua ilikuwa kolabo ama haikuwa kolabo so for now tita ni ready kuweka kolabo lakini backup ni mumwekea backup no kwekea lakini iko kolabo hiyo ambayo nenga time Fali, ndio mwini na nukwenda collab na mundu kwitwa Karo Mbithe tafadhali we are sorry ni hata manager wake Karo project ile ukite next nindi nundu icho kwenda tu subscribe ala ningeweza kuja nifika la tumetelete kindly next week so next week mundu kwitwa Karo nukwitha aitule kise kindu mpya baya katika YouTube tafadhali tusembe katika YouTube channel yake to subscribe nikenda kwithia next week come next week ni twetha tuikwata notification nikenda kwithia mbaitu tukunisa mundu undu tumuta basia tuwatie mundu kwitwa Karo baya katika YouTube channel tumuatia katika social media handles yake Facebook Instagram TikTok withia mukwatia baya ta Karo Mbithe official na Karo Mbithe na Caroline Mbithe kana Karo Mbithe official hii TikTok yes Karo Mbithe niyo ye YouTube Facebook ni Caroline yeah Mbithe yes tafadhali tumwatie baya katika social media handles yake nikenda weze kuithia no twa munenga support nimuta basi that is the only support mashabika tutonya kunenga aini maitu mo kambani so wendo tabia maku atatuimina sonye andu makwa nini mendete muno kabisa yes na kila kibobo ndukaze wenda kwina na mundu weta mundu amba kwina twamba ozizia wivikaba okwa te ya wangai atethea cio la witethete wibiketio bandu lakini eno ingai atutetha ciona kama semo kiwa bona katebo ndaiwe no tutetha cia so ndukambize ku text maybe upcoming mundu mona upcoming na no raise ite mumwe mwenda mweke collab na no sindwa aina at all amba kwina we amba kwino wathi umwe tusisie wamba kubichaba nikana oguze mwini we bando oguze ta Stella Mengele my mom ase kweli keli tukanika inete no nitone kukakwata kuoko ba nundu nake Stella nake ngwata kuoko ono woni okala ka effort true na egwa wathi nikana ngwate kuoko so kukwatwa kuoko ti ogiomboka ni ba lazima ni woni ka effort kukuna asia kwa kweli keli tukake na ka effort na kani kwate keli tukakuoko so andonge ni meolika TikTok sia kwa membia Karo twenda mundu support nyebe mundu ani support na mbesa kwina kwakwa hakuna no matei manga you just pray kwina kuyenda mundu ukita kwekala nde yes pray ngai kwenda kwaku kwikike thayone wakwa ngai athila niwe wanengie kindu ki wona muthia wacho amen so mimi nawapenda sana nawatakia mema
na waombea baraka. Amen. Yes. Yes, mashabiki maito twina mundu kwitwa Caro Mbithe niwe wi muneni waitu muthanyani wa umuthi tafadhali no wetha aisha story yake, very touching story, very sad story, but ni mutabasia kilondu wikika ni kundu wa kitumi, so Caro mundu asiweselete vena kitumi kya mukumutaya muyai kana kumutungia muyai mubea. So mashabiki maito tusembe batu atiani katika mitandao na nundu wa masani wa producer imbi ya masani mathoka tuenda kumutia laba tukwasia mwe tunanga kwitha bamwe nenyu nitukakumana the next time, the same place, the same time. May God bless you, may God bless our Kamba people. Bye bye.